Atongere bakanisa Methodist Maua barema bishops ma reverend na unjana Kristo ni batumirite na kayoka MBARU timbarubo KIRENGABANA kera mwangaza ni ontobagira bakua na girete gitiyo munini oke MUTUMA ntwedingia orani omobo bariwa nende ukabera NGABANA Kawira netete kire voice nietie enene ndi bakone imbirwera ari ngozi nentiri nibogite IBAKUGWATA MBARU KWEBERUA koketene na inaibange kwana onto MUTUMA ni wakedera nende tukangabana kaunti ya Meru Dennis Mugendi na ugebubu adenjeri. Ni maaskofu aunjia na shirika ba kanisa ya Methodist ya St. Joseph Mushino mawe Gembe South kansa iria nayo ni omunini wa ngavana Isaac MUTUMA ntwethingia aumite na nandi bari kanisa ni batumurite gukira kwao na kwira ngavana Kawira mwangaza bataiji ni wakabagaruka na kuthithia umwe wao bamugwatire mbaru gukurukira MUTUMA indi abarite na asanti antigiri bataiji ntaiji ni onkerie ndu. Deputy Governor Reverend Isaac MUTUMA ni memba wa kanisa hii. Sisi ambao tumesimama nyuma ni wazazi wake. Ni wazazi wake kwa sababu amesaliwa hapa, ameserve hapa. Na ni kanisa hii imemtoa kama minister. Na hata wakati wa campaign kanisa hili lilimsupport 100%. Na leo hii tunasema hivi kama wana St. Joseph. Ukweli ni kwamba kaunti yetu haiendi vizuri. Na yale maneno ambayo yanaendelea atuna amani na atuna furaha nayo. Kuria chionde Kawira onere atondere no ntora Kawira one no MUTUMA. Yes. Ba tu kure MUTUMA twaringaira na MUTUMA tuyukia tuikia kwa Kawira. Ba tu turi viongozi ba kanisa na ba tu turi antu betu bembe twetie tokarande na Kawira na tware to muria atiri wowe nanga mwana wetu ationa thina atwirari na twakikishira na twetikiria na twera MUTUMA batwe antu betu bonde benyumeku na twende toroma na tokarande twambire kubanga uthirikari yakara tukiringaira MUTUMA tukura na tikawira twaringaira kura batwe. Kwa hivyo MUTUMA ari county government kwa haki yake no ntumama no naramwire kukandamiza MUTUMA amuitira stima nyumba amuitira roe MUTUMA engwo obisine MUTUMA achunwa aritibangwe bawe achunwa ngari achunwa into bionde na njuzi chief of staff wa Kawira eta TV ne aruma MUTUMA aua MUTUMA ka kumiera dhaniera anenkeru Kawira na kande bwere antu beto ba Meru boke ya kuona kuru ekeringe tuma kuru ekearia te kuru ekwaria ne mweno kwaria ko ukerumikira MUTUMA arumerwe ne nchamba mbethe na nchamba mbethe must apologize to the entire clergy no muntu arumire reverend muntu tore mauta na kanisa Methodist na Meru bonde no bakuruma kamuntu kangweka karuma His Excellency the Deputy Governor baatu ibonto tukua no twende Kawira na areme kuwata kurocia we ruare tore Kawira no peu nderigirite twaringa kura no twaringire kura na wendo twaringira Reverend Isaac MUTUMA are Deputy Governor na barina Bishop Kawira Mwangasa na twirigirite twabaringira kura bakambirio turitira ngwe tika twirigirite aidha twewa ngwe kana tuthithirwa mantu yangi twenda barita ngwe lakini nende utengwe tukuone kiritwa kinya gethani baku na Bishop na gwane na kurita ngwe utiyo tukuona bila tukuona ni ndwa bari kanisa BARIUGA sikungana na ikyo kinyabo bakugwatana na bangi bare bakuwa Kawira nebebere GITINE bobawe imbiti gwikira muguto ngondu na KAIRI ni kuonekene tibwa kaguta mwekoro mume aka nyumba yawe endu mwekorokia atharaia na njara ciawe nende mwekoroyukia uratwanenkere kura akutharia nyumba yawe akutharia county toleletie na tuteta yari kuolelia ringi bado turethitie MUTUMA kama wa mama wa St. Joseph tukorea county itharua ringi na wa abwa mamoyo nkathai tuwete MUTUMA turi amwa uwe na maromba tunaendelea kukuombea Mungu aliye hai nwe wetete okeria na wetete kwa ngavana na wetete kwa ngavana Kawira na ngathama eta Kirinyaga na ukwa wa iguru no ntobambere
Kawira aronere otewa omba omutethia ko iwa igoro bena Susan Kiika na olikinya kanisa nero minwe na olikilanje ibaro minwe ayeta kuria wa igoro omenya bwa mbere mutumetete kwa ngavana mutuma netete kwa ngavana Kawira na ka ngavana ku noko kathika meja ne meja na manto yau Kawira muthiretie when they ask come Kawira masingo Amen. Itolongamete na MCS beto Kawira masingo itolongamete na everyone in Meru County utokwari Kawira boboya nonto Kawira ntugekenera kinyire na ndenda kuora ma MCA betu na atongeria betu ba Meru monka thai tumechoka tote kuanda kwethira tu every time ke front line ya Meru imefanya turua thai Kachagua sisi tumechoka na mama atutaki mambo ingine tunataka mama aende nyumbani ndo kwera ruare na ntio gira una ikango kwera uma owe Kawira owe mutongeria yora kabaka kaombera kwethira kaugumeri nyene keta kunyororo akatenjete. Dennis Mugendi, Weru TV, kanisa ya Methodist ya St. Joseph, Mck Maua, County ya Meru.